بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دعوتوتا يوتيوب ملكي ميديا أكما خطا دبر خيستي ولله دبر سنة ترتي وإيه عقيدة علمائي تنيرا صفة ربي تيفي akkasuma aqiidaan maal taatee kutaalee lameen dabarsine keessatti bal'inaan irraa dubbannee turre. Yoo rabbiin keenya nuuf fedhe guyyaa irraa viidiyoo gabaabaa kana keessattis sifaa fi waa'ee aqiidaatirraa bal'inaan waan takka wajjiin laalla barnoota kanaa wajjiin turtii gaarii. Jalqaba irratti rabbiin gabroottan isaa wajjiin jiraachuu. Rabbiin arshii irratti ol ta'uu isaatii fi uumaa isaatii olitti jiraachuu isaa ulamaa'onni keenyaa akka amanan arginee jirra. Akkasuma rabbiin gabroottan isaatii wajjiin jiraachuu isaa ni amanan. Rabbiin gabroottan isaatii wajjiin jiraachuu qur'aana keessatti dubbatee jira. Sifa wajji jireenya rabbii kana ulamaa'onni keenyaa bakka lamatti qoodanii laalan. Isaanis tokko wajji jireenya waliigalaa. Rabbiin akka waliigalaatti gabroottan isaa hunda beekumsa isaatiin wajjiin jira. Beekumsi rabbii isaaniin marsee jira. Kanaaf ragaan jecha rabbii ol taheeti. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا ربين إني إسوجين جرا بكم سيسات بكا أرقمتن هندتي Allahan waan isin dalaydan argaadha. Rabbiin beekumsa isaatiin bakka hundatti nu wajjiin jira. Qabxii lammaffaa wajjiin jireenya kophaa yookiin kan addaa. Rabbiin gabrootan isaatirraa warra filate, warra isa sodaatu, warra ibaadaa tolchuu, warra obsuu ammoo akka addaatti gargaarsaa fi tumsa isaaniif godhuun isaan wajjiin jira. Ragaan jecha rabbii ol taheeti. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهان ور ربي صدات والجنجرة أما اللي إسانا إبادات الجن والجنجرة ربي ور إسا صداتو في ور إبادات الجن والجنجرة جتون إسان افتمسو في إسان غرغارون هقويو إساني والجنجرة جتشودا. Ragaan kanaa akka gaariitti ibsu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa Makkaa hijiraa bahee Abuu Bakrii wajjiin gaara keessatti dhokatan. Warri Makkaa Rasuula ajjeefna jahanii isaan barbaada dhufanii mataa gubbarra isaa dhaabbatan. Hoggaasan Abuu Bakri rifate. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Abuu Bakriin akki jehen laa tahzan inna Allaha ma'anaa hingaddin Allahan nu wajjiin jira jeen. Rabbiin ol tahee isaanii wajjiin jira. Tumsa isaatiin isaan tiisuun isaanirraa hamtuu deebisuun isaan wajjiin jira. Rabbiin gabrootan isaatii wajjiin jira jechuun zaataan gabbu'ee bakka hunda isaan wajjiin jira jechuu miti. Akkasitti hiikuun shari'aa fi seera afaaniitiin waan sirriitii miti. Wajji jira jechuun dirqama zaatan wajji jira jechuu hin kennitu. Rabbiin beekumsaan gabrootan isaa hunda wajji jira. Wanni beekumsa isaatii ala jiru tokkolleen hin jiru. Isaan hunda quba qaba beekumsi isaa isaaniin marsee jira. Akkasuma Rabbiin gabrootan isaa keessaa warra amanee waan inni itti ajaje hunda dalagu tumsaa fi isaan tiisuudhaan isaan wajjiin jira. Haala kana lamaaniin Rabbiin gabrootan wajji jira jechuun aqiidaa ulamaa'ota keenyaati. Aqiidaan tun aqiidaa sahaabotarraa warri salafaa dhaale. Sifa gadbu'insa Rabbiin gadbu'u. Gadbu'insa Rabbi akkuma hadiisaan dhufetti gama samii duniyaa gadbu'a bu'insa isaan male. Aqiidaa ahlus sunnaati. Aqiidaan ulamaa'ota keenyaatis kanuma waan Rasuuli sallallahu alaihi wasallam nuuf hime tan sifa rabbitti ijjattu hunda itti amanuun dirqama. Kan akkaataa isii hin gaafanne, kan akkaataa itti hin goone, kan hin fakkeessine, kan waan hadiisaan dhufe hin lakkifne
itti amanan. Sheekni Muhammad al-Amaan al-Jaamiin gad bu'iinsa rabbii ilaalchisee akkana ja'a. Hadiisooleen gad bu'iinsa rabbii sabachiisan hedduutu dhufe. Imaam Ibnu Taymiyaan hadiisa mutawaatira lakkoysi hedduun odeyse je'een. Haafiz Ibnu Abdulbar akkasuma hadiisni gad bu'iinsa rabbii himu mutawaatira karaa hedduun odeyfame jechuun addeeyse. Imaam Az-Zahabiin imaamoota lamaan Ibnu Taymiyaa fi Ibnu Abdulbar deeggaree akkana je'e. Hadiisa gad bu'iinsa himu san jildii yookiin mujallada tokkotti katabeetiin ture. Hadiisni san mutawaatira karaa hedduun odeyfame tahuu itti mirkaneeffadheetiin jira. Hadiisota sanirraa muraasa waliin haalaallu. Hadiisa Abu Hurayraan nabiyyirraa odeysu sallallahu alayhi wasallam. Gad bu'a rabbiin keenya halkan hunda hoggaa harki sadii halkanirraa dabre. Rabbiin ani mootiidha eenyu kan na gaafatu niin kannaafi eenyu kan na kadhatu isaafiin awwaadha eenyutu araarama narraa barbaadaniin araaramaa fi ja'a. Sheekni ragaalee hedduu hadiisaa fi jechoota ulamaa'ii fidee akkasumas warra didu hunda kijiba isaanii saaxile. Dhumarratti wanni sheekni dubbii isaa goolabeen rabbiin gad bu'a akkuma hadiisaan sabate. Jecha rabbiitii fi rasuulaa sallallahu alayhi wasallam bira dabarree humaa itti hin idaanu gad bu'iinsa isaan malee gad bu'a jennee bira dabarra akkuma warra salafa nu dura dabre. Ammoo warri hiikaa jijjiiree malaayikaatu bu'a rahmataa bu'a je'u waan hin beeyne rabbi irratti dubbachaa jiran. Sahaabaa fi warri isaan dhaqqabe taabi'oonni sifatana akkuma rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa keeysatti ibsetti sabachiisanii bira dabran. Isaanitti hidhachuun amantii keeysatti waan filannoo biroo hin qabne. Dhumarratti wanni jennu jecha imaamu Maalik ol tahuu rabbii keeysatti je'esani. Gad bu'iinsi rabbii akkuma hadiisaan dhufe beekamaadha. Akkaataan hin beekamu itti amanuun dirqama. Akkaataa gaafachuun ammoo bid'aadha jechuun imaamu Ahmad dubbatan. Sifa dubbachuu fi quraanni jecha rabbii tahuu. Aqiidaa ulamaa'ota keenyaa rabbiin ol tahe ni dubbata jechuu amanan. Rabbiin qur'aana dubbatee jira jecha isaati jechuudha amanan. Ragaan rabbiin dubbachuu irratti qajeelchuu hedduudha. Sanirraa jecha rabbii ol tahee kanna. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah Muusaa dubbisiinsa dubbise. Rabbiin Nabi Muusaa nageenyi irratti haa jiraatu dubbisee jira jechuun qur'aana keeysatti mirkaneeysee jira. Dubbiin rabbii nama dubbifame saniif ni dhagayamte. Kanaaf rabbii Muusaa dubbisee jira, Muusaan jecha rabbii dhagayee jira jechuudha. Rabbiin ol tahee ammas bakka biraatti akkana je'e. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله سن ارغمتوتا غري إساني غري رجال شفنه إساني الراخن الله دبسي تجرى ربين آيات تنخيستي ارغمتوتا الرا غري إساني دبسنه جاء خناف ربين دبتا ديدون هنتاتو Rabbiin qur'aanni dubbii isaa akka tahe hoggaa ibsuu akkana ja'a. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Yoo mushrikootarraa tokko nagaya akka isaaf kennitu sirra barbaade nagaya kenniif hanga jecha Allaha dhagayutti. Qur'aanni jecha Allahaati. Kanaaf hanga jecha Allaha dhagayuu jechuun rabbiin dubbate. Sheekh Muhammad Amaan al-Jaamiin rabbiin dubbachuu isaa sabachiisuun akkana ja'a. Tuuti nagaya baatuu taate tawwaan nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam irra ture qabatte rabbiin akka dubbatu ni sabachiisan. Dubbii haqiiqaati dubbata. Tan namni itti dubbatame dhagayu. Qur'aanni nuti arraba keenyaan qaraanu kan qoma keenyatti haffaznu kan kitaabatti katabnu dubbii rabbiiti jecha inni dhugaan dubbate jechuu amanan. Ammoo akkaataa irraa hin dubbatan. Nuti kana ni amanna. Kuwwaan warri salafaa
rabbiin dubbatu ilaalchisee amananii nutiis kana amanna. Ulamaa'onni keenya karaa salafoonni irra turan kanarra deemuudhaan rabbiin qur'aana akka ifiif dubbate akkasuma rabbiin hoggaa fedhe abbaa fedhe akka dubbisu ni sabachiisan. Sheekh Muhammad Rashaad akkana jedhe, qur'aanni rabbiin nabi Muhammad irratti buuse dubbii rabbiiti. Rabbumaatu dubbate, Jibriil rabbirraa dhagee. Nabi Muhammad Jibriil irraa dhagee, ummanni nabi Muhammad irraa dhagee. Sheekh Muhammad Rashaad qur'aana Jibriil rabbirraa dhagee, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibriil irraa dhagee jechaa jira. Rabbiin waan dubbate san abbaa fedhe dhageessisa. Dubbiin rabbii sagaleen dhageyamteef jechuudha Jibriiliif. Akka warri falsafaa jedhu dubbiin rabbii hin dhageyamtuu hin jenne. Sifa harka qabaachuu rabbii. Rabbiin ol tahee harka lama qaba. Harka uumaa isaa hin fakkaatu. Qur'aanaa fi hadiisaan sabatee jira. Diduun hin taatu, hiikaa jijjiiruun hin taatu, fakkeessuun hin taatu, akkaataa dubbachuun hin taatu. Harka isaan malu qaba je'anii amanuun bira dabruun dirqama. Aqiidaan ulamaa'ota keenyaa rabbiin harka isaan malu qaba jechuun dhugoomsuudha. Ragaan isaanii jecha rabbii ol taheeti. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. garuu harki lameen rabbii bal'ifamtuudha. Rabbiin ol tahee harka isaan malu qaba jechuu aayanni tuni addeessiti. Ragaan biraa rabbiin ibliis gaafa nabi aadamiif sujuuda bu'uu didee akkana je'e, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا إبليس مال توانين أني حركة خيالمان أومي في سجود سيورجي. ربين قلته حركة إسامل قبجتشو خنرا هبنا. أكيدان علماء تخينا قرآن في حديثة أكما دفتي اتأمنوا دمالي بك فدن ججيراني بك فدن ديداني بك فدن أمنوا متي. Sheekh Muhammad Rashaad akkana jedhan, rabbiin harka ni qaba, haa ta'uu akka harka keenyaati miti. Sheekh Muhammad Amaan Aljaamiin akkana jedhe, harka lameen isaan maltu qaba. Dandeeytii ja'anii hiikuun hin taatu, dandeeytiin sifa if dandeeyse ta biraati. Qananiidha jedhanii hiikuun hin taatu, qananiin sifa rabbii ta biraa tan if dandeeyse. Fakkeessuun hin taatu, inni fakkaataa tokkollee waan hin qabneef. Ulamaa'onni keenya aqiidaa tanarra jiran qur'aanaa fi hadiisarraan hin tarkaanfatan. Haaluma kanaan ulamaa'onni keenya sifoota rabbii hunda akkuma rabbiin ifin yaametti, akkuma rasuuli sallallahu alaihi wasallam isaan yaametti ni sabachiisan. Ammoo akkaataa osoo itti hin goone bira dabaran. Waan rabbiin nin qabajee didanii hiikaa hin jijjiiran. Fakkeeysanii tan uumaa isaatiin wal bira hin qaban. Akka isaan malutti ol tahe gabbu'a guyyaa qiyaamaan ni dhufa, ni dubbata, harka qaba, ija qaba, ni dhagaya, ni arga, ni jaalata, ni jibba. Tanaafi sifoota rabbii hunda akkuma dhuftetti sabachiisuun bira dabran. Sifoota rabbiitirraa waan gurguddoo ahbaashiin diddu hanga kana eegalaallee aqiidaan isaaniitirraa waan hafetti dabarra. bal'inaan namni sifa rabbii irratti hubannoo gahaa argachuu barbaade kitaaba as-sifatullaahi kan Sheekh Muhammad Amaan Aljaamii haa dubbisu, yookiin sharxu matni aqiidati xahaawiyyaa Sheekh Muhammad Rashaad afaan oromootiin qopheesse dubbisuun kijiba ahbaashii ifa namaaf galcha. Aqiidaan ulamaa'ota keenyaa arkaana iimaanaa jahan akka tahe gubbatti ibsee ture. Allahatti amanuun akka asii olitti ibsame waan hedduu if keessaa qaba. Baarakallahu fiikum. Aqiidaan islaamaa bareedduun qulqulluun tan ummanni islaamaa durii fi arrallee irra ture waan kutaalee adda addaatitti qoonnee isiniif dhiheessu jiru kana fakkaata. Rabbiin anaa fi isinis warra dhagahee itti fayyadamu nu haa godhu isiniin jecha qophiin teenya bareedduun guyyaa arraatiif qopheessine تنهنغ أما ولندا ونخنا فكات. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.